Kuma Mutuati gutweka SUBCOUNTY na MBERE bunene buthithie ni mutaratara Ujukania Bwa Kdf Mutuati KDF na mutaratara yone ndi thirite ugita na mbere ndeni ya chukuru ya primary ya Mutuati utongeretwe ni Lieutenant Colonel Wycliffe Barasa urenyilite weru kiri Ujukania Bwa mwena bo baraba kwe kinyete kenda kuria ngoi bethirite bakiriana na Barasa bakiwa amendekithia erethirite nindi yagie kairo ya ubarita ngoi ne bakiwa grade D plane na yende INDI barithira bagita kwa grade ya C+. KDF recruitment across the country na hapa kwa hii sub-county ni free and fair kwa wananchi wote, haswa wale wa Mutuati, na kuongezea kwa yale vile vitendo vya bribery na corruption haviruhusiwi, na wale ambao watapatikana mahali pao ni kwa jela. Kugitwa kwa Mutuati gutwika sub-county kuma Ikembe North kwarigike no kiri akari ibaingi mono bakuma antere etianatho na kinyanto beto kiongo bakimenya ende bakaithirwa bakiona twanya twingi etwangugi no ende ntugu ya munthe kiri kithurano okiambere kya jeshi sub-county ya Mutuati akari bantere ino na kinyaba bakoyete kuromba ngugi no batira kenera onto bobo walira no eura gutongorete manto megi otarani bobo twa Lieutenant Colonel Wycliffe Barasa agotariria ati kithurano eki kiruthikana njira ya weru awa instructions cia kuatire ni C+ kwendekana mairitha tuyoro barabara yukitu na bayo kireba kuma ndi plane mwanga wite ora thirikari rawite kiri kithurano kia KDF kirikuo, lakini to kinya Mutuati sub-county manto ya lukire kwa ya twigania C+ kiri subject cionthe na sana ki subject uta physics kankuwa pinyelegete na inya no ntoba manto ya beiro tubwithiria bo tubwithiri manto unfair no kwe kuanto baba ko yana nto ba physics bena C+ bitia na tokemnya ke baba roya wa baba ngi baretho bena C+ but ko tho na D plane kandi eku ke advertisement ya KDF 2023 bawete barienda constable ereda D plane bitia lakini wolelia barua ni C+ ekwendwa na mean grade ya C+ ke physics so ngasere ke advertisement ra baratu ekirete kaira batutumirete mutandao ne kaira yekiri mutandao ne re kage yete kaluka Mutuati ntoko myaka ne ka KDF Kenya irisele kutuka kuno Kenya KDF yo specify biba kwenda na nakonge kwatuka bare na subject roro yota physics aginya Mutuati sub-county. KDF recruitment ni juu ama inahusu wale vijana ambao ni the best na wale ni competent na qualified katika vile viwango na conditions ambazo ziliwekwa katika tangazo ambalo lilifanyika kwenye magazeti na vile kwenye vyombo vya habari. Kulingana na akari na kinyaba bakoyete uchwangugi barigwa kiage kubathuria bonene nigutwika kinyangirendi netithirwe bokinya Mutuati bantu andi plane yanjiria gwetwa C+ na kinyangoroki bakiuga ati ibarerwa ilwangirwa Air Force yakiro kwandika no Mutuati ithurano bira bingi biethirito bikibwetheka itengo bitatu bya KDF kavyo Navy, Air Force na Army ni ontoko kuya Mutuati kwa tweka ni kosi kemoke kwa recruitment na kitengo kiba kuikiba kuyukia ikia Air Force na hatu kuria atire ke plan ile la thithie thirikari ya kuyukia itengo bithatu bya KDF kabe ye Mutuati sub-county bia ya sensia onda tukura batu Air Force yake kuyuka Mutuati. Wakati tunafanya usajili, kile kitu cha muhimu ambacho tunazingatia ni wale best candidates ambao wanahitimu kulingana na zile conditions na sheria ambazo zilichapishwa kwa magazeti. Kwa hivyo mambo ya idadi ama kusema ni wangapi tutasajili, hiyo hatuzingatii sana. Kile cha muhimu ni wale vijana ambao wamehitimu na ni bora zaidi kwenye kila division. Kuma Mutuati Ikembe North, Petan Class, Chabari.